saa cia bilingi wa mauvo. Nina wekwatio kana wethwa na muthenya wa kwaila muthenyani wa umundi twi wa kana matuku ni kenda mwini wa kana mwakani wa 2026 usiungamite saa umwe wa wiyo masama Afrika yomiloni wa suwa masama ilu makuumanyithia kwisela vilingini wa mauvo kila chiakitika munova ilembetani itu ya ukamba na nthi yonthe nyenito Erastus Kithuku Nzomo na ke Teresia Mwende aliula mauvo akwanzia ya meko kwa oyu twamba ukwata amwe kati wa alatu manengete uito nthini wa ovilingi. Alatu kumbanesie ni pamwe na PS for Interior, Raymond Omolo, is a chief goon in this country. We're even going now to institute private prosecution against this PS Raymond Omolo. Atongo ima ulei kumania kuvithukiwa na kuumiwa kwa seneta wa Vihiga Godfrey Ottoti. It is about ensuring that those with high value commercial assets contribute their fair share to the development of our devolved functions. Gavana wa Vinya kutongoesya chali cha kwambisya walani wa kuthiana lato wa ithaka masaku. Nairobi is too important to Kenya to be governed casually. President Ruto kutetea ngwatanio ya uthukumi kati wa serikali nene na ya kaunti ya Ilovi. Akomete na wala ndwe mungu wako machoko nata newe eta manjirani ele moka mako ni sema imwisi na kusisi wethwa ni mundu muku na mwi wa mundu muka wa ukua miaka miongo 38 kwithwa wiki tu kisioni cha Slota Kitui. Bilingi wa mauvo. Kalivu ni umanyithie na otondo tuika kila muthenya nthini wa ikulio umonde ikulio ni ukulitita nuko na tavethia wa kwoko kwa serikali nthini wa mabithukia ma ateti ma ulei mbumbanoni sio otondo amwe ma atongwe ame ulei meweta nuko na tavethia wa na kwoko kwa serikali nthini wa mabithukia ma atongoi akana mbumbano sia atongoi ma ulei otondo atongoi a meweta tuma utumani waku wa ye kana aye na welesyo waku kwisila namba ya utumani mukuve ya ile 3 vatendevi na watu mavo ambia na Deto Mutombo TV na oingi na ukatuma utumani waku kwisila mitandaoni yitu ya mikumu kanilie tuambie. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti ni watongo esya chariki mwanya cha kwambililiwa kwa walanyomweu wa kuthiana lato wa itheka kaunti ya Masaku oundu umwe na nzianzao ya matuko a kutethesya kuivandivi sya itheka kana land rates. Gavana wa Vinya ainene ya chariniki ni waelesya kana serikali ya kaunti ya Masaku niyo ya keli kwithiwa na walanyo ula utethesya kumina angangania alamethitwe maikenga enene ivindani ya kuwa na kuthosia itheka. Dan Mwangala atinda White House na tumbanisya elevota. Walanio nolowambiwa ni gavana kaunti ya Masaku wa kuthiana lato wa itheka uvaniwa kulinda mabuthi ala methitwo na kweka ngangania matho itheka sia ene nthina lato lota ilite valaju. Gavana wa kaunti ya Masaku walesekana kwa ivinda yaza ene nthi methitwo maithina indi yu kaunti ya Masaku ni atalo kwitha i kaunti ila itongwetie kwithiwa na mathangu taya kana valuation rolls. Today marks a historic turning point for Machakos as we converge here to launch the county valuation roll. We are not just launching a document. We are
unveiling a vision of a modernized, self-sustaining, and transparent administration. I am proud to state that my government has successfully completed the new county valuation roll. In layman's language, valuation roll is like a price list for land in Machakos County changes. This roll ensures that the rates commonly known as property taxes are based on what your land is worth today. Ingini wathingana na serikali ya kaunti ya Machakos ila muveani wa Itheka niambiie mutandao kwesitwa Adams uloetha ntuetheesya ene Itheka kwivathie kana land race kati wa maundu angi ma Itheka. Ladies and gentlemen, in order to safeguard your data and eliminate the human errors and delays of the past, we have rolled out Automated Development Application Management System, ADAMS. This is our electronic portal for building and development approvals. This system will drive our service delivery efficiency to another level, ensuring no more carrying physical files from office to office. At the same time, revenue will also be safeguarded. By automating the process, we have sealed revenue leakages, those gaps that were money meant for public services used to disappear. Ni itambira yende na ukathi wa vanene ni ene siandame kivuthokanio evo minister muveani wa Itheka Nathaniel Nganga ula waelesekana tamuvea wa Itheka serikali ni akaunti ya Masaku imekuende na kuete mawalanio angi mautetheesya kwa liula undu maundu maneilie wala ene ndi manana maamuno kukwata mavalua ma Itheka. Land tenure regularization is a key priority for this governor because we understand the moment people get land ownership documents, they are able to invest on their land without any fear. Lakini kwa sababu ya uoga, unaenda Mlolongo unapata watu wanajenga ghorofa 2, ghorofa 3, ghorofa 2 ama mabati imechanganyika namna hiyo. But if we are able to get these people getting ownership documents, we can have people doing 23 floors, 25 floors, 15 floors, and our gateway to the capital will change its face and will change the face of Machakos. We are not only doing that only in the urban areas, we are also doing it in the rural areas. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumuvaa mwako na White House County ya Masako. Tuisonga na mbe muthenya umwe itina wa Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Ototi kuvuthukiwa ni mboleli mukawani umwe kaunti ya Kisumu ndongo ikivathukanio ni siende na kumania kikochu. Mutongwe wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aitongwesya ndongo isya ulei kumuthokea Senator Ototi sivitalini wa Karen kaunti ya Ilovi ni wakulia alama na muvithukiie Senator kwikiwa mbini na mituki undu vatonyeka na kuvikua kotini. Aikonania mboleli isu na mwandiki munene wa muvea wa usese wa nthini Dr. Raymond Omolo vala wa munenga muvaka muthenyani wa uni kutia wia na ukunikili kutwaiwa kwa umelu. Ndeto sia Kalonzo ni sia kwa watu ambao ni mutongwe wa chama cha DCP Rigathi Gachagua aiwetakana mboleli isu ina muvithukiie Ototi siyetumika maondoni ma uteti na siyethitwe iyitumika kuvalania mbombano sia ulei isioni kivathukanio mwaka mweu nukulivote. Ndongo isya ulei niende na kumania kiko cha kuvithukiwa kwa Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Ototi kavindani kalauna mukawani umwe musini wa Kisumu. Matongwe ni mutongwe wa chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka tongwe yani mamuthokia Senator Ototi sivitali ni wa Karen County ni Ilovi na vala wende na ukwata uiti. If we do not embrace the culture of political tolerance, this country will be blown apart. And having seen the clip and having listened to Senator Ototi, there is absolutely no reason why those individuals who attacked Ototi would not have been apprehended by now. Atongo ya ni makulia mevea ya kwikia usese wa mwene ndiku ikithia kana alama na muvithukia Ototi nimekiwa mbini na kuthakua kotini na haki ya Senator undi kwatikana
na valama makoni amwe mama ofisa nene serikali ni kwa kutumia mbuli ili kuvindithia atongo yalame oleana na serikali. Raymond Omolo's name is plainly placed before Kenyans. These are his goons. These are his goons, all right? These are his own goons. So Raymond Omolo should immediately resign. And those goons have been organized by Raymond Omolo. It can't be that a PS for internal security charged with the responsibility of maintaining law and order, of taking care of the people of Kenya, is the one who is organizing goons to fight people. So we are demanding that justice be done for Tsotsi. Let these people be arrested. Let them tell us who sent them to assault or attempt to kill Senator Osotsi. Amwema atongo ima ikundi ya Linda Mwananchi ni maweta kiko kii takivangiwe kumavindithia ine mathetikila kusiokana itina kana kukwata mbao serikali ya President William Ruto mithingilila kana katiba kanthi yake na nikanenganite uthasio wa kila mundu kunengane muungamo wake uteti atekulasimithwa. We stand solidly behind our brother Senator Osotsi in pursuit of his political dream. On behalf of the people of Western Region, we extend our sincere wishes for speed and full recovery to Senator Osotsi. Honorable Osotsi is a member of Linda Mwananchi group where I am a member, and indeed during the torture they kept on asking him, why are you opposing President Ruto? Why are you not saying 2 term? Why have you stuck on 1 term? It's not a crime to take a different political position, and that, as we clearly said yesterday, as Linda Mwananchi, we're not going to be coward, we're not going to be intimidated, we will continue to champion the interests of the people of Kenya. Ilivotia vilingi wa Mavoni tawa mwaka mweu. Ni kumana na livoti esu vala ekulyo yitu tukuletie wenu kuona tavethia wana kuoko kwa serikali thini wa mavithukia ma atetima ulei na mbumbano sio otondo atongo ya asuma ulei meweta utumani waku waje kana aye na welesio waku ni kwa ili itatu kenda yumwitano namba ya utumani mkuveva tendevi ambia na tito mutongo TV na oinge na utumani waku kuisela mitandao ni yitu ya mikumo kandilie na mautumani maku ningwelewa ndima soma o tuende tusonge nambe enendi motani wa slota musini wa Kitui ni mamukiye mauvo makumacha kiokoni cha umundi itina wa kwithia mwe wa mundu muka wa ukuwa miaka miongo 38 wikitwe itina wa nyumba cia kukombo ethia kisioni kiu kuwa wa kwa mundu muka uu na ula ukuetekana ta unathukuma kisioni cha kunda kindu ni kuetie vuya munene katikati wa enendi na vala menda maikithiwe usesei wo otondo Onesmus Chalo okulivoti ni kana wa mututia ni wosiwe ni mobisa ma polisi kuma kiseseni cha polisi cha Central na kutoa nyumbani ya kusovya aku sivitali ni munene wa Kitui okunekeli kuthiana kiko kicha kinyamo oyambia mwe wa mundu mukoko kwa miaka 38 ni wetho wa kisioni cha Slota Kilaki Township Ward wa musini wa Kitui kaunti na Kitui kiokoni cha umuthi wawani mekethani Julius Mutinda no ni mutu kisioni cha Slota lo kwetakana kwa televoti kuma kwi enendi alama vikie kisioni cha Mbanga kioko cha umuthi kwa mukia kiko chethewa cha madamu mwe na oka icho kisioni kitu na bahati nziobe mundu kuiza cha baeria na yethio na mundu akomete na wala ndai mundu akoma choko nata neweta manjirani ele moka mako mama sema imwisi na kusisi wethio ni mundu muku la wethio mundu muku tumo matu tabia na tumaruka hii area ila twavika yambe twineza yeba kinange kana mundu kusipango ya ikwa kwa kusisi kwa na kulingana na latu twavika mambe mundu usuye kiwe wakundu na okondambi waba enena ndikima movo motini na wetakana mwe wa mwaito owe na maumisi ya wana nyawaka na wendo kethia wawewe kisioni kingi na mwe wako kwa kucho kisioni kiva umiokanyo kwi enendi la medho na vetuka nukwithia meimondo songio utena kwa samia wa mokoni kwa huu tunenga neo nyukali kwa mundu yeyote
ulawesi maundu mamuthembo kana wabitukana na mundu manda nzingi cia usolve mathina menu kuwana ti solution kia mundu wobitesia enda mabisi nela mailete kana umustake kana wite atumia ngi makuosi ndola mundu aile kwekwa pandu ba kuwana tiko solution ya mathina latu na mundu niani mwe wa muno mukono ucio ni mafisa ma polisi kuma kisasani cha polisi cha Kitui na kutoa nyumbani ya kusubia miaku ya hospitali mwanene wa Kitui rifaro oloku nikilimbiange wa Mbesia tilivote vilingo mbomo Tongo TV ni Onesmus Chalo. Mavoma kwa machana hindi tuipatikana hukunikele niwe kutwaiwa na ala matwa ise kiko kiu mamanyekane kana uwo wa kiko kiu wesaidhiane wa manyekana na hindi ukia kisio kwa mosi wa motutia. Kusonge nambe, Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wathingilela kana mutongwe wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka niwe ukatwika president usakwanini munene wa mwaka 20 ainene ya ofisini make kuya White House chathini cha kwambisia wala nyumweo wa kuthiana lato wa itheka kaunti ya Masako ondo umwe na nzianzao ya matuku akotethesia kuivandevi cia itheka kana land rates. Gavana wa Vinya ni waweta kana Kalonzo ni wetikilikite ni mbaisio va aithuthia enende alamekala kaunti ya Masako mose kula vo. Susan Kabili nuko livot. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wathingilila kana mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni ukite kutwika musumbi wa thanthatu wa nthi ya Kenya nthini wa usokwani wa mwakani twendete. Mimi ni wa chama gani? Wiper. Na mimi na support His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Senior Counsel, to be the 6th President of the Republic of Kenya. Ainene ya mwakoni wa White House County ya Masako wavinyani wakulia kamba na Kenya ondhe kungamana Kalonzo kwekithiano wasakivila kiu cha usumbi usakwanini tuendete. Na wa Kenya tufanyeni kazi pamoja, tutembee pamoja. Wachani kuwekwa uoga na watu bwana. Even when President Ruto was asking the seat, watu walikuwa wanasema Ruto hawezi kuchukua, si ndio? Si ndio? Si walikuwa wanasema President Ruto hawezi kuchukua? Ni kama tu vile saa hii watu wanasema Kalonzo hawezi kufanya nini? Kuchukua bwana. Tujikakamue, si ndio? Tumsupport akuwe, tuachane na uoga, tumsupport akuwe. Hata sisi tunataka power. Niliona wengine wakisema wanataka nini? Wazee wanataka power. Si hata sisi tunataka power. Mimi ni mfuasi wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Senior Counsel, the 6th. Sisi pia tunataka power. Na power, we can only access power through Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Let us speak well of our son. Let us support him. Kila mundu andu ala make. Na Kalonzo wa Musyoka no koka lakaitu. Na tuwe mo back akabaki wa no. Kavindani kau wavinyani wakulia alama tosete kula kosa nikenda kuyumbanisia usakwani wangilile miongo ele na monza aikulia andu kosa kula mekala ni kuedhuwa ni kuome kuenda maendeyo. Machakos, mimi niko na kabila zote hapa. Na nyinyi ninawaomba mahali mama anatembelea tutembee pamoja. Kwa sababu nyinyi wote ni wanani? Ni wa mama. Mambo ikiwa mzuri sitakuwa mzuri kwetu sisi wote. Yes, na wale wajachukua kura hapa waende wachukue. Waende wachukue kura hapa. How many times do you go to your home? Huko kwenu unaendaga mara ngapi? Tuseme umetoka Western. Unaenda mara ngapi? Christmas. Si ndio? Unaendaga Christmas. Most of your time you spend where? Here. Ni wapi unataka barabara? Ni wapi unataka sima? Ni wapi unataka maji? Na sasa tunataka kuambia those distractors. The governor has been given a clean bill of health by the Auditor General. Kama wewe unataka kazi ya Auditor General, wewe ngojea mwenye yako because hata ishi hapo, uapply and then you will have all the instruments of the state to audit not only Governor Wavinya but every other governor in this country. But more importantly, Governor, you have shown the way. Ngilivote ya vilingu wa mauvo, naitwa Susan Kabili.
Livoti yake kabili yetu twanthini wa uthiumo mukuvi na naendete uthiumo nienda kuririkania ikulio yitu ya muthenyani wa umuthi yumanite na atongoi kwitha maivithukia ya o imituki ne seneta wa kaunti ya Vihiga kwa kaunti ya Kisumu Godfrey Ototi na yu ikulio ni ukulite no kuona tavethia wa na kuoko kwa serikali ndini wa mavithukia ma ateti ma ulei na mbumbano sio otondo amwe ma ateti ndini wa ulei me kwasia utumani kwa ili itatu kenda imwe itano na ambayo utumani mukuve vatende vi uyambia na ndeto mutongo TV na mitandao ni yitu ya mekumu kanili mautumani atatu okave mundu kwasia gunzi yesa uvithukia mundu itatumitwe na ikanewa plan ni tosh ningali kwasia tawa ongea sieni kamwana ka county kuma kiasa makutano ya sia kwa masaku ya sia yimbulili ivi si uvithukia tongo imao vinzani methia wa matumitwe ni Ruto na serikali yake ya Kenya kwanza na juu ya kusema one term ongea zia rasa ziwatinda ata ende mona vatengwe no tusome ata Rivanesa asanti nyene ya serikali niyo yisi kila kisa atongo imaulei serikali niyo yetha evangeliti ni kana imavindithie indi kwingai nowe ukamwa 2027 ve mundu akasalo cha one tawona nai nundu enenthi no mene kila kiende nye ni musiaisi ni kuungali kwa siangilelia ithanga na tumukwati chene savyu ni muvea naku uyasiata kwa oyu matukani nengo siokethera mauvombe ange na ndimine nengwesa kwitha ndisoma mautumani maku KIPS Technical College ni choke manisio kila kinene vyu kwikithia mitiani ya NEC na tianenge mavalua ni muvea wa kisomo va Kenya kwisela TVETA, NITA na KASNEB. Wosani wa mwai wakana ni uende OU na tina courses ya certificate na diploma kuunenga uikithio wa kutwika mutaalamu mthini wa courses ta journalism, ICT, health sciences, business studies, engineering, foreign languages, hospitality and tourism, fashion and design. Kwa amadhiwa alame kweka courses ya KASNEBTA, CPA, ATD na KAMS. Mena uikithio wako ewe wakimanza cha fees ni KASNEB. Uka imanisioni situ vamo siene wa Ilobi KPCU campus va Haile Selassie Avenue. Kasarani campus ilaji kudhengiania na Power Star Supermarket. Lelo ni wakuma Kasarani kuthimwiki. Philadelphia campus ilaji kungedhanisia na Afya Center va Tomboya Street. KTDA campus va KTDA Farmers Building Ngolovani ya Keli na Ngolovani ya Kenda. Kimanisio kinene cha KIPS Technical College yani main campus va Donholm Savannah Road. Na mumanyiwa ati lasima usome sukulune na usome wibasa idhanu kwa tene ukeka ila yitawa distance learning na uisomea sukulune situ tena nyumba siya ukoma ila sitawa hostels. Nena na KIPS College kwisela noti imwe dhandatu noti kenda ina imwe kwa mawombe yange voka website ine yitu ila ni www.kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success. Chandu Bright School ni sukulu wina utaalamu wake somo chama tukuwaacha CBC na CBE kuma pre-unit, primary na junior school. Chandu Bright School ni ya mivayonde yani ni ya IVC na A2 na mwana no asome aikoma sukulu kana akasoma ayenuka. Sukulu wa Chandu Bright School wivandovela isikubikika nundu wileloni wa kuma kadhiani kwelekela Kangundo kilomita taile na nusu kuma sokoni wa kadhiani kuma mwaka wangilile na 14. Sukulu wa Chandu Bright School ni uandikithitie mausongio maseo viundheni wa mitiani ya KCPE onandheni wa mitiani ya KJSEA ile na twaiwe 2025 mbe wasiana miongo na inakwatie maxi miongo mwanza yolo wa miongo mwanza na ile vala inekwatie ye mianandheni wa masukulu maseo ma senior schools. ICT lab situ sina tablet siane kila kana. Science lab situ ni siya kiyo munde tena swimming pool na tena munda
wa kusomethia ciana utaalamu wa nema ya matukua. Mwiana wa mwana ni mbe wa kisomo cha mabuku na nicho twina iwanza nzeo na alimu mena utuika wa kubundisya ciana maundu ma mathau kuela inengo na kubundisya ciana mwikalo musio wa maisha nikana ayuma sukulu ethe mundu wa kutethia kisio na nthionthe nena na Chandu Bright School kwisila nambani ino ya simu 0705234763. Chandu Bright School, Oasis of Excellence. Saa umwe wa wiyo tilikiti katika miongo ili na inya kalivo niende na kumanyithia munini wa ndongo ya ala aingi bungeni ya kaunti ya Masako MCA wa Tala Jackson Daka ni wenda mbaya mukamba kukwati ya motongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na atongoi ala aingi ngalikoni ya ulei na kwithiwa na ulumu tamba ya Mount Kenya ilandaka waweta ata ikwete mbaunesa atongoi mo ingi ni wakulia President William Ruto kwitikila kukosoa ni atongo ingalikoni ya ulei vate kuthata kana kunena na hii kwithiwa avalukite uthukumini wake otaundaka ni wakulia enende kauntini ya Masaku kwiyumilia kwa wingi kuthocha ndongo isya ulei ilasi utamboka kauntini ino kwi muthenyani wa uni boni mutesya nokole wote. Jackson Daka watakana wona nyola withi tungaliko ya kiimani ni museo kwamba ya mukamba kosa molo toyo na watamba watongo ila mumete isioni siya ukamba matongo ndongo ya chama chawe pa Stephen Kalonzo Musyoka ngulie ekalimaitu maokamba na Kenya onthe ni muonie undu atongo ima Mount Kenya kina Methu kina Gachagua undu manengwe moral support na andu mo wesa idhi ya saa ile meurabia president ugo meo mukule sinu ile makengiwe na sinu ile president withitwa yatha na sianzebe wona undu andu mo me makwete kwoko na kumanenga support nzio undu mutongo iwaile kunengwa support otau waikulemba ya mukamba na muno kaundini ya Masao kuyombanya kuthocha ngaliko ya uleile kwambia utambuka kaundini no muthenyani wao ni kisioni cha Masinga kindly tunengei mutongo witwa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka support nzio pyu ate yumila kwa wingi muthethani wao ni kangundo na maeneo alangi makuma Masinga yata na Kithimani nike na Masaku town nikatuka tunenge ndongo isu itu Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka support na atongo yalangi ma Wiper support ila mailite painzia onemweti kosa utongoi tambai titambire kwikathia na alama itu twinamo yuni kabindani kaitu twaile kwikathia na Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nundu tinebuso isio ya mwana usu itu kutwika musumbe wa nthi itu ya Kenya dhino uneni wakini wa mwenda President William Ruto kuitila ukosoa ni ngaliko ya ulei vate kuthata kwitho uthukumi wake wina mathina maingi na ngaliko ya ulei na uthasi wota vya mwene ndikila kiendeye nini sine zaki kabindani ila wona mundu andee na kuthata saa ilo kukosoa etha andee na kwasia Mheshimiwa Ruto ni sinwende na kwasia grip na kibila nikiende na kuondoka lakini nguya umesie ondu wosie no tanu nengane no tanu nundu cho nikikuondoka nenda kukulio ngeye uyunga mokase no kita corruption the other day tu in a scandal ya mauta Antoina minister wa energy still obisine niti kuona alamu mangi kina PS na alange MD wa IPRA alama na resign mainetu wa kotini corruption ye ya kuukitako ya mubai weba ketha no ukita corruption minister wa energy ele that obisine na asu angitele tha mo tuonie mateke ye plea mandie kotini Mheshimiwa Ruto litunge alo maitu mamwika nimande na kuosa kura temeamba umemose kura pyu na mwika tebe kana mkukia any elected leader muhimu subject to questions we ola wakuniwe kura akatethie onega no inye nikulimbikitie ba kera litebe jeneza onakono nilingilia wamusi kumatala matungulu kaundini ya Masako nye ni tawabuni mutesea Mse
umbanisia wa Mutongo TV ni wekwatiwa kwa kana watinda nesani na ukethiana na udho chandhini wa Mutongo imadhauni nyeni tuwa Rokfela mutua wina ivinda mbite kuzuna takithio tokatini ovanini. Tabelelie na madhova la Kenya ni umbarinti ya undu vailete kwa lali madhauma akama kionyanya alama vadisi tueta FIFA Series 2026. Huu ni uneni wa President wa FKF Hussein Mohamed kwa chani kwa umunde divoti su ni ngumbaniseo kwa withianu. Wiyumbanisio ndene madhaluku yumbanisio madhauma kama kiunyanya ala mesiki ta FIFA Series 2026 kikiumbulilwe ni President wa FKF Hussein Mohamed kavindani kala ukunena na kizazi kimwe cha mauvo ainena Hussein Mohamed ni welisi kana ata mu madhauma mpe kwa va Kenya ungua kianda kinene cha FIFA. Hussein Mohamed ni wetie kana kiki vikiwe kwa tiania na kidhito kinene kila FKF idhito ikia kuikidhi kana mvilo wa maoni wailanga vandhi ya Kenya di inya Ivo Kenya nisho sithi wa sita kama dhawasu kufikia voiko sisi andita tu kivo kikosi cha India National Women yani the Blue Tigress kikosi cha Australia na itina kikosi cha Malawi ni vikite kufika vandhi ya Kenya kuyumbanisi madhawasu makambelile matuko 11 mwaine o na vasia ya moidhe wa matuko 15 o mwaine o ondema alanywa na kudhawa kiwa kiwanzani cha madhao cha Nyayo. Tutiane na madhawasu mambili tusitu Women Series 2026 na tuivu ila yalatani ya ulaya vala utukuni